شەف باش دەماوە خۆش و شاهی بە گەلی برا ئیشەڤژی سوحبەتا me tiştekî ecêb û oxerîb e. Kesek ku baş guhê xwe bide ki ez bawerim wê dersên mezin jê bigirin, belkî pêda bigirîn jî ew ê ji hev re jî par vekin, wê gelek jî li xweşa însana here. Feqet hêkayeka xerîb û ecêb e. Ka guhê xwe bidinekî. Birayên delal, gelo ku Resûlê Ekrem salatê Xwedê lê bin ji Medîna Minewer rabe û bêje ez ê ji nav Ereba rabim herim nava Tirka. Ez ê ji bo îrşada wan herim û ez ê ji bo derd û kederê wan herim. û Resûlê Xuda bi tevî her çar xelîfê xwe ba Ebu Bekir, Umer û Osman û Elî û rabûn ji Medînê hatin Iraqê da û hatin qapiyê Silopî. Qapiyê Silopî nêzî Iraqê nêzî Medîneyê. Ji ber ku ew qapî nêzîkî Medîna Minewer e. Gelo ew ê dewleta Tirka Resulullah bi tevî her çar xelîfê wî va wê çawa pêşewaziya wan bikin. Wê bê pasaport wan berdin ya bernedin. Ecaba wê bê pasaport derbasî Tirkiye bikin. Deka guhdar bikin, teşbîra xeta tune, Resûlê Xuda û hatin ka wê çi bikin. Gelo ez merak dikim ew ê me'mûrê dewleta Tirkiye çi muamele bi wan re bikin. Hûn jî temaşe kin. Yek, ewel wê pasaporta her pênca ji wan bixwazin, kanê pasaportê xwe bidin. Resûlê Xuda dibêje kurê min yan birayê min, ez pêxemberê Xuda me, li ba min û di Îslamê da qapî tunin. Ez pêxemberê ummetê me. Ji me re pasaport nelazim e. Em herin kîjan dewletê gerek ji me re qedexe tune bin. İslam yek dewlet e. Hewciyê pasaporta nîne. Dînê İslamê da hudûd sînor tinin. Ew polîsê dewletê ew ê bêedebiya bikin û wê bêjin em dizanin tu pêxemberê me feqet qanûn e efendî. Yasak e. Gerek tu jî riayeta qanûnê me bikî. Ev re Erebistan nîne. Ev re Tirkiye Cumhuriyetî ye. Ez nikarim te û hevalê te bê pasaport berdim. Lazim e pasaporta te hebe. û eger gerek tu jî aşî bûbî tu hevalê xwe. Lazim e ez çentê we teftêşî bikim. Ka tiştekî qaçax tê de heye yan na. Resulullah dibêje ka gaziya amirê xwe bike. Bira amirê te were. Divê amirê min civîna wî heye. Civînê da ye. Polis bi dizî telefonê amirê xwe dike. Amirim, eva Peygamber Efendimiz gelmiş kapıdadır. Pasaportu yok. Ne yapalım? Amirim, ev peygamberi o tabi heyeta xwe hatiye ez çi bikim? Pasaportu ne? O aşî nebûne û nahêlin ez çentê wan jî teftêş bikim? Ez çi bikim? Amir dibêje çima tu ji min dipirsî tu nizanî yasak e û bê pasaport qedexe ye? Amir hat. Resûlê Xuda jê re got ewladê min. Ez li kîjan dewletê pasaport çêkim, mesela ez nava Ereba çêkim ez bûme Ereb, bûme pêxemberê Ereba. Ez nava Farisa çêkim ez bûme Faris. Ez nava Kurda çêkim ez bûm Kurd. Ez nava Tirka çêkim ez bûme Tirk. Çê nabe? Amir dibêje ya Resulullah. Were îltîca bike û em îltîca te jî qebûl bikin, bibe wetendaşê Tirkiye, em ê nüfusa te bînin Tirkiye, kîmlikekî Tirkan bidine te, îdî tu ku de herî tu serbestî. Bi gotina Amir ve İmamê Elî toqatek wa rind li bin guhê wî de. Piştî ku wan bernedan, Peyxemberê Xuda salatê Xwedê lê bin tevî her çariya riza Xuda li wan be, berê xwe ji qapiyê Silopîya vegeriyan û berê xwe dane qapiyê Îranê ku jê dibin qapiyê Hecî Umran. Wexta dewleta Îranê seh kir ku pêxember hatiye qapî
آمر وان همی به هفرا بزین و تف ده هاتن قاپی لی چه ببینه سروی سوسرته نهیرین که ابو بکر و عمر و عثمان پیرانه و علیه دولت ایرانش رسول خدا را گوتن تو علی سربستن لی مخابن ازن ابو بکر و عمر و عثمان تونه حیف پیغمبر و حوال خواه اوش ورا بزورن هرن جهه گیدن چرا ازن آوان نادن؟ چونکی ابو بکر و عمر و عثمان نشعینن گره اون بمن شعی هم ازن آوان بدن حوال خوشی بکه شعی و برا کرم که ونه ایرانی رسول الله و بحوال خوز دورن ناوا کردستان عراق و حمی کردا در خوبه کرن گویا رسول الله روح و جان ما فیدای تبن مال و جان خواه امر و فرمانت دانه لی مخابن لبا رسول خدا فقیر و زنگین آمر و مامور پاشا و وزیر ملک جن میر هر کس سربست بون و کبی بون گلو اوی دولت ترکا بیجه واتا رسول الله را و بیجه تک دولت تک بایراق تک ملت یا نا اگر رسول الله بیجه مساح کریه اقتصاد دولت ترکیه ضعیف بویه مبخور 100 میلیون دلار آنیه و دولت وان بردن و خالیه سود بن نگیه وان راخن و پر قدر و قیمت بدن وان و او بی پاسپورت وان بردن و هست قود وان چیکن و آشیا وان چیکن و به بالافر خصوصی او وان هلدن ببنا آنقره لی حیف و مخابن اوان کارانه کار رسول خدا نه او ناکشی گلو که رسول خدا بیجه از و حیعتا خواه امی ببین وطنداش ترکیه از نظام اوی کی جان پارزگاه قیداوان بکن و نفوس رسول الله و هرچه صحابی بمکن انشالله اوی نویجن اوانا سلانک دوغملینن از مراقب کم که پولیس ایرانه که نبیجن یا رسول خدا اگر ابو بکر و عمر و عثمان ببین شیعی امی وان بردن و ایلا ام برناد گلو خیر هاتنا ترکا بر رسول خدا را چوای و بیجن چه سایم پیامبر خوش geldin. Nasılsınız? Türkiye'ye hoş geldiniz. Baş. Evi İran'ış bejin hoş amedid ya peygambere. Hali şuma خوبی. Evi Kürtçi bejin برس رسول خدا تسلسل و چاو مهاتی ام لبر امریتا آمادنن. پاسپورت جی نخوازن و قدرک زور گرانجی و بدنوان. و بجن ریار رحنایا چاوا ام مال و زارو که خواه ام امر و فرمان تدانه ام حاضرن. Örnek çküse bu bele. Çağa fermana seyida rakırın. Seyida keske xusere xu avetin. Xul seyitiye nekirin xudi jitirsa zulma hacac zalim. Bana be araba da ravin araba gotin naxir bermenin em nevirin ve xudikin. Li Kurda qalibin Kurda derê xu vekirin. O gotin و سر و چاوه مرا هاتنه ام جوارا اولاد رسول اکرام را ام حاضر و آمادنه رسول خداش کردا پرس کر مثالا دل من هیه از نچم ناف ترکا دل من هیه نفش ناف ترکا یا ناف فارسا اوی بیجن ام ناخوازون تهری لبل امر و فرمان دسته دا یا روحنا یا چاوه ما 100,000 صلاة و سلام خدا لتبن يا رسول الله روح وجاني حزين بادكي وجن وزاروكي ودي وبابي وي وتبن نبي حمو فداي تبن نوت شتكي غريب دوماي كما قالوا كو رسول خدا تبي صحابيا دلناوا كردا بمينن او بيجن ابجناف كردا اندي ناچن امل ناوا كردا بن باي بانا قدر ما بهتر دگرن كوجناوا وانچن حيف مخابن Türk و Arab و Farij sedi haşte ve ser küfre her nauzu billah ve bejin madem ku evji peygamber ji kurda hastke emje haznakin و ev li ser küfra xoy şedid ev her nauzu billah hala ku eja Resul Xuda beje ej nesla İsmail kure İbrahim ji kurda suruj nave kalkiye haran nave ibrahiye az qasam dikim
ji sedî pêncî rihet bana terser kufrê herin. Xatirê we şev baş.